Asante sana. Mgeni wa heshima nitauliza hawa wanitengenezee report, nikuje nielewe mzuri ni shida gani iliingia siku ile ilienda Kenya Forest Service, ili kama ilikuwa afadhali na ilikuwa mzuri sana community ikisimamia, tutafanya vile vile inatakikana, ili hiyo forest isije ikuje iharibike kwa sababu watu wale wanaishi karibu naye wamekatazwa watunze. We have to protect the forest and we have to involve the community. This dry forest ya Mukogodo is one of the best forests that was conserved ile miaka. Si kusema ya kwamba wakati huu haijakuwa conserved mzuri, lakini tunajua kwamba it can be best conserved when it is managed by the community, na kwa hivyo tunaomba ya kwamba ikuwe degazetted, irudishiwe wananchi waweze kuhifadhi. Na sisi kama serikali tutawasaidia. Juzi mimi nilikuja hapa na WWF tukapatiana rangers watusaidie kulipa mishahara sababu serikali hatuko na hiyo pesa. Tumekuja hapa na WWF na IFO, tumepatiana pikipiki, tumepatiana other equipments, kazi ya conservation inaendelea.